هتقولي حرنكش، عايزة حرنكش. حرنكش ايه يا ماما؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ في برتقال بسرة جوه، اجيبهولك؟ لا مش عايزة برتقال، عايزة حرنكش. وبعدين مش انت اللي طالبة الحرنكش، ده مشمش. مش مين؟ القط بتاع الجيران. قط مين؟ الظاهر كده والله اعلم اني حامل. حامل ازاي؟ مش مهم ازاي، المهم ان انا عايزة حرنكش. المهم ازاي؟ اما انا بعمل ايه هنا؟ انت مالك انت؟ انزلي هاتيلي حرنكش. ده انا هدي البيت على دماغي. هو انا ما قلتلكيش؟ هتقولي اكتر من كده ايه؟ اصل ابوك طلع له ورث ولازم يكون عنده ولد يقش على كل حاجة. وانا مالي؟ ما انا بنت حلوة اهو. اخلصي يا بت وانزلي هاتي الحرنكش. لا مش نازلة، الهي يا رب يطلع حرنكش في عينيه. ابني الهي يا رب يطلع لك انت في بطنك.